Masakaw explain, kabar sa basa na. Tata si Trump, kahit tatagilian na nga akuan yan, ceasefire yan. Peter Oyakin niya, Donald Trump, reiterated, man, ano na ipuginsis yan. Pakainan ka, warning kami si sagyang kaya Iran. Kailangan na sa kano na mangunot kano, makipagimasada kano. Why? Saya man yan na kapasadan. Kau di kano pagimasada. Na so kaya bina sa Amerikano imanto na datar na nan so kang bina sa Amerikano sa subsubraan namin pan. Out a lot harder. Why? Naguyama na niyan na resulta niya na tanto ko mapanid. A lot more violation, nagumadak la violation na panggulola ang Amerikano. Mata na siya, ini na apugang ko niya na pag-violeta. Niya man iteron. A lot more violently. Violently, nabu-violation. Violently, nakapakaid no to. Why? In the future, siya tigi, what tigi no di ka no mangunot sa nga kapasada na ginani kerandangan niyo. If they don't get their deal signed, ame tigi nga ba kano di makipusada. Ini sumpatan na fast. Ame tigi nga ba kano di pirma sa magaan. In a statement on X, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said every time a diplomatic solution is on the table, the U.S. opts for a reckless military adventure. Kate. Sumimbag siya kini Araghchi. Tige na oman din adin na magaan mapasada bitiyara. Andin ni kakapasadu bitiyara ka makapunga midin mamirma. Nailang kakamian na nga naging Amerika true military action. Datara ya. Dataro dakman na mabati awid na isa kumiyaw na si sagyang kaya ando tuadar pa. Sa tuarya na mga mahilig siran magpasyon na. Nayaman na niyan adno tigin na miya pamana the America and Iran na magan na tigin kami pamana come into the tunay ni final agreement. Na yaman, ani na biro ba Iran? Guni. Nagid ni ulaw la Iran. Katayap man ni man to. Upaman na miya kay ito'y tubo di pagayunan, magan ka perma. Nakatayap man natigin. Miyag violate pa naging Amerika. He added, whatever the cause, the outcome is the same. Iranian never bow to pressure and diplomacy is always the victim. Padsa Peter Oyakin ni Araghchi, bapia penanto na tigyan ni sabab. Agi ang kaya tidawa. Agi ang kaya papagitugaran sa timbak. The outcome is the same. Nandatar na tigyan. Sumiyaw na. Iranian never bow to pressure and diplomacy is always the victim. Ayaman na niyan na di maka-premise. Agi ang ayaman na niyan na Iran ayaman na niyan na Obama ko agi ang kaya mapi kandudulo na diplomasi. Ay natigyan na lalayo na biktima naging Iran. An Israeli source told BBC there was no Israeli involvement in the latest attack. Ginagyan kaya Israel miyakalip siya sa statement at tigin na din na bamisan kay mamaniya sangka na kaya bagwa kaya tido Amerika ug Iran. Mana na it is not coordinated. Mana niyan na pada sagyang kaya tigin na the increase of tension. Tigin na kapakala agyang tension na comes despite tigin na kaya pakala nga tension ni man to ang nagyapakatido Iran na despite the US President saying recent, miyakala tigin nga na tension san, bapiapan si Trump na Peter Iran naging nga iya katidawa, na manan niya na over quickly, manan niya na kailangan na magaan kapasadian. US news outlet Axios had said that the White House believed it could be closing in a 14-point memorandum of understanding with Iran, which could set framework for more detailed nuclear negotiations. U.S. outlet Axios had said that the White House believed it could be closing on
on a 14 ako to. So yaman na niyan, na so sapul agu patay nila pagaging Iran, na kapakaya si Trump na tiyarima yan na ya. Kapakaya tigyan na si Trump na tiyarima yan na. Which could set a framework for the detailed nuclear program. Nagu, giyang sapul agu pat, di man naging Iran, na kapakaya tiyarima Trump. Uwid na aya bu di si pagayunan ni Trump, nagyang aya makuan. Aba na niya na nuclear weapon. Masakal, di mapuro, shout out ka. On Wednesday, an Iranian foreign ministry spokesman said the latest U.S. proposal was being considered, that Tehran would share its view with Pakistan mediators. So, eman na niyan. Na uday ni suway Trump, ada siran okay sa Strait of Hormuz. Na eman na niyan, na miya pasad na ikakate. Giyang ko to 14 points, uway, na adna bagu, kagiyang ko to 14 points na nila pagro Iran, miya ko Amerika. Miya bati Amerika, tigin na okay ay bu isang detail no na tigin, nagyang kaya may pantag sa nuclear negotiation. Sa mga to na out of 14, na ayabu kuminta ni Trump na may pantag sa nuclear. So sumimbagagiyang kaya Iran. Sa Wednesday, Iranian Foreign Minister spokesperson said latest U.S. proposal was being considered and the Tehran would share its views with Pakistan mediator. Kauto. Ay sa tigyan ko Wednesday, nagyang tigyan na inisambagagyan kaya Amerika si iko 14 points na consider and na consider mini ugagyan kaya Iran. Ano ba na mga ito na akuan? Kaya sarian na consider. Consider and that Tehran would share its views with Pakistan. Sama no to na miyak kay ito akuan. So ay manan yan na simbagi Trump, sumimbagi ang kaya Iran, o ay consideriran na yan, nakakapakay niyan, na adna tigyan mabu inis simbagiran, may takas its views with Pakistan, o ay inis simbagiran, inis simbaga Iran, terus lagi nga Pakistan. Pakistan Foreign Minister said, his country was endeavoring to convert the ceasefire into a permanent end to this war. Ay manan yan na giyang ya Pakistan na ay na antapiran, mapipikiriran, ando man ay mita pala kagiyang adi ka tidawa. But a senior member of Iranian parliament has dismissed the 14-point memorandum of understanding as a wish list. The spokesperson of the Iranian Parliament, National Security and Foreign Policy Commission, Ibrahim Rizai, wrote on X that Iran has its finger to the trigger, warning Iran would deliver a harsh and regret-inducing response if the U.S. did not surrender and grant necessary condition. So, manan yan na giyang nga emang buwasi sa Pakistan ay di mangingimasad na giyang ati na sumbog Amerika giyang kuan nila pag Amerika na west list ay madan na nguta west nguta pangniya west pangniya kuan na imposible. Peter wagi nga spokesperson naging nga Iranian Parliament National Security Foreign Policy Commission as si Ibrahim Rizai ano to so ay manan niya na Petero yan. Sama na tigin nagyang gaya kwan army aging era na makatatampala din. Finger on the trigger makatatrigger na tigin sa pag-warningan na tigyan nagyang aya Iran, why basta tigyan ad na supak nagyang aya Amerika. Ay man yan na may pantag sa Iran na response kami at tigyan kaya ako. If the US did not surrender and grant necessary condition. Ay may tigyan ay barat na didn't palabat
sa kabay agyang kaya Amerika, why? Nas kami tigin na reparado kami di ko kapagiti dewa. Gitu mapipikira kaya. Both the US and Iran have threatened an escalation violation if sinarya mata sa news ko to amya pasad. Sitaw sa agyang Al Jazeera. Ito na kami video ng Al Jazeera ng mga pada news. Breaking news 1 hour ago. Iran still weighing response to US proposal. Foreign Minister Iran is still reviewing the US latest proposal and considering its response. Iran's Foreign Minister spokesperson Ismail Bagay said, Peter yan na ayamanan yan na sa manatigyan na dipendi pamimikiran timba-timba nga nagyang aya Iran agyang kaya proposal man agyang kaya Amerika. So sama na yan na they are currently reviewing the position of America. In remarks carried by Iran semi-official Tasnim news agency, Bagay also addressed the military confrontation with US last night, accusing Washington of breaching the ceasefire and international law. Peter wagyang kaya emanan yan na reporter, agyang Tasnim news agency, agyang Tasnim na nakabis din ni sa kwan. Abu Dhabi. Peter wagyang kaya si Bagi, agyang nga nang ko na military confrontation kaya tidawasan sa Strait of Hormuz last night. Nagyatigyan na sabapad na udi na Washington of breaching the ceasefire. Emanan yan nagyatigyan na sopa ka ini o ceasefire. Sopa ka agyang nga Amerika nga ceasefire. Why? Nalabaganan sa agyang nga international law. Bagay said Iran forces are closely monitoring the situation and fully ready to respond to any aggression and adventurism. Yang nga yatigin na yamanan yan na Iran, military Iran, na ready, sama na monitor niya naging situation. Fully ready to respond any aggression. Na reparado kami na tigyan si ko bapya anto na ayamanan yan nakatidawa. Udi na kaprespansa mi. So sama na yung mga pagarya na ayama ulaw-lasan na dama ka kitang utatalwa na bala. Miya ka pweto siran. Away. Miya ka tido siran, miya ka pweto siran. Away. So, sama na namin believe man na kuwan. Miya ka pagawata siran. Agito, ipito lagi nga kuwan na upmano ka sirong man na ready kami si kukuwan kapag itidawa. One missing sailor found dead from last night US attack. Iranian Governor Mohammad Radmir, governor of Minab country in the southern Iran, says he received a word that rescue have found the body of one of 5 sailors reported missing after U.S. attack on an Iranian vessels overnight in and around the Strait of Hormuz. Ay man niyan na adeng ko na iya miyaton sa na kadabir o di na miyatay. Miatay sa oriyan na tigeno kaya atak aging Amerika si kuya manan yan na Iranian vessels sa kukagawi. Ay manan sa mga kaya tidawa. Iran Mer News Agency quoted Radmer as saying the search team are continue effort to find the 4 remaining missing sailor. Ay manan yan na adno tuwa 5 miya missing. Ang mga sailor, diyan ko tayo manan yan, ang ito mga driver pa ma, sa uta pambut. 5 ko na yung misingon, sa katawa miya to ni Rano. Earlier, as we reported, Radmir said on sailor were also injured during the naval confrontation. So yung manan yan na sanga nakiatidawa Iran, nakagagawi kaya tido Iran na kao to. Adeng ko na 5 kataw a sailor. Udi na sailor na nguta driver sa akwa. Nguta pambuto pa ma. US officials say they do not want to discuss what is happening in negotiation with Iran in public. Peter wagi nga iya kata isya
isap man niya ka item, pitero agyang kaya US official, di may tigin pakito kawan naging BTR may ugyang eran sa publiko. What we do understand is that this negotiation are happening both indirectly through Pakistan mediators as well as occasionally directly. Amana niyan na giyang atigin na pitero agyang US official, di kami di makipesada di kami di makipnegosita sa giyang eran, why? Na kanaba publiko, sagi atigin na si ipakaw kita sa giyang kaya, ay mana niya na Islamabad, Pakistan. Ben kasala katigin na giyang utwa direkta akwan, face to face sa giyang Iran o giyang Amerika.